19 osoba sa intelektualnim poteškoćama zaposleno je u firmi Radin u Mostaru. Njihovi radni zadaci su pripremanje hrane, posluživanje gostiju i čišćenje prostora u restoranu Lunato koji djeluje u sklopu firme. Tu je također i rad na CNC mašinama, uz pomoć kojih prave različite predmete za prodaju. Ovdje imam dosta svojih drugara. Sretna sam ovdje kad dođem. Budem korisna. Sve ja oni pomažem. Nije bitno. Nije da samo jedno volim, nego sve volim. Osjećam se dobro. Svako jutro imam neku da idem da radim, aktivnost imam. Bolje mi ovdje nego kući. Družimo se. Ja i kolegica idemo kad idemo negdje putovat, pa zajedno i bidnemo i u sobi i sve. Jedna za drugu brinemo. Čistim stolove, metem, pomažem njima u kuhinji, čistim stolove vani, sve radim. Nosim ručak u vrtiću, pomažem majke kući, svaki dan biciklom nosim. Imam sve, drugare imam. Idem ukrat na kafu. Dobro se osjećam, prođem brzom radno vrijeme i tako. I opet jedno čekam kad ću ujutro da ću na posao. Drago mi je sarađivati sa kolegama i družiti se. Ovo mi znači mnogo. Mnogo mi znači, jer u našoj državi teško će dobiti posao ako nisu u nekoj stranci. Ja kad sam ovdje, meni je predivno i predobro. Ja sam vas da vesela i ovdje mi je najbolje. Pa imam Dženanu, Elvedinu, Skendera, svu svoju raju najbolje što volim. I ovako kad se god nešto pravi, to ja volim u tome da učestvujem, da gledam kako se to pravi, da mi ispane kako treba, ne ispane novi put kako treba, pogriješim sve. Naprimjer, nekad pogriješim, pa onda ispravim. Ili mi nekad ispane nešto pa razbijem, pa priznam da sam razbila, pa normalno, sve se to tako može riješiti. Ovdje ovo meni isto kada sam u svojoj kući. Samo vikend kad dođe meni jedva čekam kad ću vamo. Maja mi dan da poplaća dadžbine, onda kupim u kuću i onda sebi što uzmem čizmice, jaknu i to. I onda ostavim malo, ne trošim u neke gluposti. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u BiH skoro 300.000 ljudi ima neki oblik invaliditeta. Taj broj nije konačan jer ne obuhvata ljude smještene u različitim ustanovama. Osobe sa invaliditetom teško dolaze do zaposlenja. Osobe sa intelektualnim poteškoćama su u još težem položaju. Uzrok tome nisu poteškoće sa kojima žive, već predrasude poslodavaca i okoline. Jer još uvijek postoji mišljenje, nažalost uvriježeno i u glavama onih koji donose odluke na otvorenom tržištu, da osobe sa invaliditetom ne mogu, pa se i njihovi proizvodi ne cijene, već ode u kinesku radnju pa kupi suvenir, a ne uzme ovdje, iako je to direktna podrška zaposlenicima preduzeća Radin. Jasna Rebac je 14 godina radila u javnoj ustanovi Los Rosales u Mostaru, koja brine o djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. Prvo je bila njihova učiteljica, zatim direktorka. Prije 16 godina osnovala je udruženje osoba sa invaliditetom Ružičnjak. Prije 6 godina udruženje je osnovalo firmu Radin, koja zapošljava osobe sa invaliditetom. Firma u svom sastavu ima restoran Lunato i izradu predmeta na CNC mašinama. Jako smo bili uplašeni. Nismo prvo znali kako će reagirati zaposlenici, jer 97% zaposlenika su osobe sa intelektualnim smetnjama.
Dakle, bilo je neizvjesno. Iako smo svaku od tih osoba u dušu poznavali, jer su oni neki u javnoj instituciji bili od vrtića. I mi smo znali njihove kapacitete, njihove vještine, znanja, sposobnosti. Ali sad je to nešto novo. Kad je došla komisija formirana u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i našla da postoje po zakonu procedure koje omogućavaju da budemo zaštitna radionica, tad je bilo, aha, možemo, ne trebamo se plašiti, moći ćemo jer je fond taj koji nama vraća uloženo u smislu plaćanja poreza, doprinosa, sve ono troškove koje imamo na platu, isplate, dakle, omogućavaju svake godine 2 puta godišnje kad raspišu svoje tendere da napreduju na radnom mjestu, da im usavršavamo radno mjesto, da kupujemo novu opremu i opremamo to radno mjesto. Njihov rad ne bi bio moguć bez podrške Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH. Ono što je specifično za ovo društvo jeste što oni zapošljavaju osobe sa težim invaliditetom. Stoga možemo reći sa sigurnošću da ove osobe vjerovatno ne bi pronašle posao da privredno društvo radi im nije pružilo priliku i dalo im mogućnost za zaposlenje. Te osobe omogućavaju sebi egzistenciju i na neki način daju informaciju svima u našoj lokalnoj zajednici da je moguće rad, da osobe s invaliditetom mogu doprinijeti svojim radom. Zaposlenje na svakoga ima pozitivan efekat, bez obzira da li osoba ima invaliditet ili ne. Ovdje se ne radi samo o novcu. Evo, počnite od sebe. Svi mi volimo ujutro ustati sa nekom namjerom da ispunimo svoj dan, volimo imati neke obaveze. Ja po tome ne razlikujem, osobe s invaliditetom od osoba koji nemaju invaliditet. Mislim da svi imamo iste potrebe, svi volimo biti uključeni u društvo, biti uključeni, dakle, biti dio društva, doprinositi društvu, a isto tako uključivanje osoba s invaliditetom u određeno zaposlenje, u radnu atmosferu. Samim tim stvaramo i kod nas to prihvatanje, buđenje svijesti i promoviranje tih prava, dakle, koje oni u stvari imaju. Oni imaju isto, prava kao i svi ostali. To nisu nikakva posebna ljudska prava. Na zaposlenima u firmi Radin se vidi promjena. Oni napreduju na ličnom i na poslovnom nivou. Super mi je rad s njima, nisam imao prije iskustva s radom s djecom s posebnim potrebama. Sada obavljaju sve dužnosti što im kažem. Pogotovo se ističe par njih s kojima mogu van objekta raditi cateringe bez ikakvih problema. Postali su komunikativniji, opušteniji, otvoreniji, može se s njima uspostaviti dijalog normalan. Klijenti restorana Lonato su nevladine i međunarodne organizacije, pojedinci i privatne firme. U ovom prostoru konkretno od rođendana dječjih, proslava, odraslih koji imaju potrebu za nekim događajem, međunarodne organizacije, projektne organizacije, seminari, predstavljanje projekata. Svi oni koji osjete potrebu imaju mogućnost za sve organizacije, za organizaciju bilo kojeg događaja spremni smo i za te izazove. Jedan od stalnih klijenata je i firma Rola iz Mostara. Jednom mjesečno 40 zaposlenih iz ove firme dolazi na ručak u Lonato. Oni svaki put nama pripreme najljepšu moguću atmosferu uz jako dobru hranu i onda smo nastavili tu tradiciju zadnjih godinu dana. Mislim da je u današnje vrijeme jedna od najpozitivnijih priča koje mi imamo da ponudimo kao grad. Jednostavno je to nešto čemu se svi mi radujemo svaki mogući mjesec.
Kad odemo u Lonatu, mislim da je nedovoljno reći samo da smo sretni. Tako zvuči kao jedna previše jednostavna riječ za tako iskrene emocije. Ali stvarno, razgovor koji mi imamo tamo, emocije koje su povezane sa tim mjestom i nivo sreće su neopisivi. I tako je iskreno. Svi ovih segmenti, od udruženja Ružičnjak pa do firme Radin, restorana Lonato i rada na CNC mašinama, blisko su povezani sa centrom Los Rosales. Prvenstveno koriste njihov prostor. Smješteni su u njihovim zgradama. Zatim, dio štićenika centra se zapošljava u firmi Radin. Centar je zapravo javna ustanova koja se brine o djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. Zagovaraju svo vrijeme da svaka osoba ima prava, svoja ljudska prava koja su im propisana i ovim konvencijom. To je mjesto gdje su oni našli prostora da mogu da pokažu ono što mogu. Mi prepoznamo šta je to što može i u to ulažemo. U stvari svaku osobu gledamo kroz njihove mogućnosti, a ne njihove poteškoće. Tako da poznajemo ih od malih nogu i to su djeca koja su sada mlade osobe, odrasle, zaposlene. Svima koji žele da pokrenu nešto slično, iz firme Radin daju nekoliko savjeta. Da na samom početku pronađu partnera, zatim da upoznaju svoje kapacitete, da budu svjesni maksimuma koje mogu dobiti od svojih zaposlenika, ali i da znaju šta mogu pružiti radnicima, firmi i klijentima. Pa mene lično vodi ljubav prema ovim osobama, a kako vrijeme više prolazi, to postaje više familija, postaje više lični neki odnos koji vas veže još više, tako da materijalno i financijski nije primarno ono što radim. To svako dijete od vrtića, evo do sada ja poznam imenom, prezimenom, roditelje, porodicu, možda sam u svakoj kući od njih bila. To je dio mene. To je nekakva moja životna misija. Ovdje imam dosta svojih drugara. Volim oni sve, ja oni pomažem. Nije bitno, nije da samo jedno volim, nego sve volim. Ima sve, drugare ima. Idem ukrat na kafu. Dobro se osjećam, prođem brzom radno vrijeme i tako. I opet jedno čekam kad ću ujutro da na posao. Ja kad sam ovdje, meni je predivno i predobro. Ja sam vazda vesela i ovdje mi je najbolje. Sretna sam ovdje kad uđem.